Tipra Mothani Luwajung by Dosomiriang Para Community Hall Noko Kaisa Kokchap Panda Songjaka Koktisalo Buskangni Village Council Chongbarino Rwgwi Shantir Bazar Bukhastewo Khobjak Dosomiriang Para Community Hall Noko Bodolni Adonoti Kokchap Panda Khlaikha Greater Tibalance Namnani Naharmung Tuye Buskangni Chongbarino Bagui Chongjak Batane Rokno Bahaki Kaplai Khlainai Bodolno Rakrwna Senani Kokchap Panda Khlaijak Tuye Koktum Buskango Shaikhnarka MDC Devojit Tripura Chongbarino Kaplai Angke Tipra Kamiam Chiyo Kabangma Jungjal Tongmara Turuk Slai Manai Jung Ferang Kaham Tini Shet Shakduk Rungni Jungjal Rokno Khosawai Koknar Khlaikha Pando Manjaka CM Purnachandra Jamatia MDC Devojit Tripura Salgabe Hanko Zonal Joint Chairman Horinder Yang Kajam Jail Montri Moninder Yang Khoboi Kubuni Tangpangrok Election BC election joto asa khlayo je BC tongnai joto जों winungnai ebong sara Tripura rajyoni borok tabuk bobagrana naharai tongo je thanchani lama ebong thanchani bisingdino जों Greater Tripura samnai o semi final ongka sini BC election ni semi final जों jeklaipo jiti phunongnai je jotota seat tongnai BC ni obo joto जों jitioi जों phunongnai sini bubagran bisingtei जों Greater Tripura namnai ebong जों आशा खालायो एवं चिनी जे Tripura सा तंगनाय जत बुबाग्राना नायो चिनी बुबाग्रा जे सामानि वन लास्ट फाइट 2023 और लास्ट फाइट न जों विन खालायनानि बागै जों जत साइतोग्लाय दङ चिनी Tripura सा थानसा जों जत थानसा हने जों वानसुगै दं बाहायके बुजिलियानि बागै जों वानसुगै दङ जे प्रत्येकटा एरियागो ताबुक जे रेगा सामुं चलि दं एवं जे BC नि जे प्रब्लेम दं विभिन्न जागा लामा करै विभिन्न जागा गो तै करै तिनी और तै लामा जाते चिनी Tripura सा एरिया गो जों रमानातै एवं चिनी आशा दङ जों जदि प्रत्येकटा BC जदि जों जितिखला चिनी बुबाग्रानि नेतृत्वे जे जागा गो तै करै अ जागा तै माननाय जों तै रमानाय एवं जे लामा करै ताबो गोबां जागा जों नुगै दङ लामा थांता थांता चिनी डेलिभारि मै थाङो डेलिभारि रोगि रक अमाहाय लामा रंनो जों फैला जों नायतोगनाय एवं जों सनामै रनाय एवं चिनी बुबाग्रानि बिसिंते जों जत Tripura सामचायो जों कारेन्ट व्यवस्था तै व्यवस्था जत जे नांमानि सल्युशन रनानि बागै जों नायतोगै दं खायमानि बे जोंनि गोसोआव BC इलेक्शन थाङो BC इलेक्शन जों बांसिन जोंनि पार्टिनो स्टैंड खायनाय बरकनि जोंनि वार्कार अफ बाय जोंनि प्रब्लेम खालामनाय जोंनि प्रब्लेम खालामनायाव गोबांमा लिडार अफ सरकार जोंनि बरकना सिंगार पार्टियारि yang जोंनि सिं देपि Tipra ibu narambi yang kita beli yang ibu गोबांमा वाइडनि लिडारफोर जों फाइटआव फैजा फाइनाय BC इलेक्शन जों शान्ति बाजार आमसोनि जत एडिसि भिलेजनो जों बाहायके खप्लाय खालामनानै बुंनो हायो जों प्रब्लेम खालामनायगा आसा खालामो गोसोआव जों बे खालामो BC इलेक्शन जों खप्लायनाय जों BC इलेक्शन खप्लायनो थाखाय वन स्टेप जोंनि आबुङै थानाय गोसोआव एसेम्बलि इलेक्शन जोंनि बुबाग्रानि वन लास्ट फाइट जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जोंनि Greater Tripura जों आबै फाइनालनि थाखाय जोंनि BC इलेक्शन जे खालामनो फाइनाल नांगौ बे बिसयआव जों फैयै आबाव लायजा आसा खालामो जों गोदोमा नि परेव ताबो BC इलेक्शन नाय BJP आसा गोदोमा रङै संविधान बेबायदि साननो हायो BC इलेक्शन खालामनो थांनानै ini जों Tipra Motha ni kaisa representative by High Court case खालायो जों High Court ni order माखा बोसोर अक्ट'बर नि डिसेम्बरनो भोट मार्क खालायनाय होनै High Court ni पार्टीफोर साननाय जासा गे जोंनि Tripura सानो जे बन्चित खाय दंमोन आसा गोदोमा रङै अब ताबो भोट दिबिसिंनि जों बन्द खालामनाय बे जोंनि Tripura सानो जेल सोख्लुमै दंमानि गनि बिरुद्धे जों बन्द जोंनि Tripura सानो ताबो ओ भोट माध्यमे ताबोनि बर्तमान सरकार BJP आरपीएफ सरकारनो खुनुवै रनाय जे निरो जोंनि Tripura सानो खालामनानै जवाब होनाय माध्यमे लाइ मोनसे